هو بعد فيديو الراجل المحترم اللي اتكلم فيه وقال لك ان معاشه 1300 جنيه، ناس مش مصدقه الكلام ده. انا حبيت اثبت لكم ده عمليا عن نفسي انا قطاع خاص برضه. حبيت اثبت لكم ده عمليا عن نفسي انا، اتصلت بالتامينات وجبت المعاش. هل ده معاش ينفع لحد يعيش بيه؟ والحمد لله ان ربنا سترها، لكن هل ده معاش ينفع لحد يعيش بيه؟ لو حد معهوش او ما عندوش شغل او ما عندوش حاجه تانية، يعيش بيه ازاي؟ بالله عليكم انا عايز وزاره التامينات او وزير التامينات ياخدهم ويعيش بيهم يوم مش شهر. اسمعوا كده ويتوب علينا ربنا. وجدي يا فندم، وجدي. ايوه يا فندم. مبروك يابا نستلم ماما. معاك نازل 1/6/2024. ايوه يا فندم. 1294 جنيه. نعم. 1294 جنيه. 1294 ده المعاش. هذا المعاش.